Kat nang mi ki singi ki por, kajing nang roi ki bria berkajing pendu ki klau ki petap, kelak lam kajing juna ha keba ki bria ken sa perkat arsin, syaben pendon kam yaka. Kumbangi tip, ka tang bakade ke benta bedon kam ha kabam, nre kade ke benta ba kongsan ha ka khoi ke suba, tang ya kamet, nre ki jan ki nep, ki tiar ki tar, berkajing don kam jing ki bria man la ka singi. Menta ka singi ka kenhon ushilong mielu kerwa ka atyar unsawan ra shapi ka kanash pang ka kenhon late side bat penkhoi kali shayin ki breu ka blak tip kum ka go waterless car wash service blak sedang du samla defensive lingdo obade na ka rilum jantia uniu samla ula ong bakajing temu jung u ka long ban penduna ya kajing pelut bat thawi kilat ai kam ki samla ulai thu bakani kajing start kadiling ba kajing itrelang ba ka company na Maharashtra berkajing side kali haka jaka ka la pendon kam de kijing kle ki ba don jing keta ya kamariang bat ya ki kali ru kumjo. Teknik sama defensif kelak manusia batai sepang ini di fitre EU buat kumno hipoi perkat sepang gadi kam balik gadi ko waterless car wash service apo numbas lah ngalas tangi kini ke go waterless na mar ngi layo yo I ba ka jingkar du jongi ha kini ke perthei perkatan jongi te ngasus dang kini ke company pan conserve ya ka ken te ngas dang ya kini ke company na ka jing start jonga ngalayo I ba ngila pelut ya ke klem dapat klem don kam mo tang shu site keliru ngi shu don kam arts palitar kumta he ke we ke kali te ngat da ka jing start chonga ngat tho jing tip na baro shadong ke jing start chonga kumno ban conserve ya ke te nga bat uwe uperlok ngajonga na po Mumbai te ngila tho jing start ken bat kumno ban conserve ya ke water ken te namar tu perlok jengar badon cepo Mumbai kam tam fila yo iya ke news cepo Maharashtra kat no ke jingkar do sto to bat nga ngi tho ke da ke jing start jongi ngila tho kumno ya kelat kumno ban conserve ya ko kini ke company ke dei na po Maharashtra utrai jong kini ke company kerteng nitin shama ngitre lang bat ken ngalik kum owner he tang ngaru ngalai yo training bat kini ki employees jong ngaru ki yo training ke difference bat ke dawai bat ke ka perba ke difference jong ka namar menta ki brew ki use ka ground water te lada fi side ka em kan sa long calcification and kan sa long rusting namar ka jingi per namar because feel like use ka ground water ka bat kani ka solution jongi ngi la use ki plant based solution ta ka protect no ya ki layers jong ka body jong fi bat ya ki rust bat ya ka oxidation bat ya ki scratches ru kan sa IF ki hydrophobic effect ru ngasim nagni ka benta namar kalayo iba ki brew ki pelut put ya ka namar nga da ka jing start jong nga kwa ban bertip isa kibru ba kat no kajing koridor jeng ke namar ngi ladangi don kam yak kumbang sai kali aspa litar ya kowe kali haduk ba barok khot ka snong India kathan India da kowe kali ka pelut aspa kali tapi sa perkat kat no millions ka millions liter sisngi kan lut te nakisting start jonga ngakwa ban tholat kumno ban conserve ya ka Usamla 4 muliar ubatray hakani ka go waterless car wash service ula ong makadon kajing ya per haba site kali da kani ka bojing start naka ba site kali da ka ula ong ba ula deb yo jing hikai naka company na Mumbai filap kumno kani kajing per haba site kali da ka ba site kali da kani kerja dawai ki bom pendekam da kini dawai kajing per te shiboni ban kam safe ya ko ta mar ka perthem ta te kam duna ta
Pitrai kadno ka bam kawai kali dah sat kali. Untuk arspa lah spa liter untuk download. Teman-teman pidon ni kam pisau no pisau tenat ya kani kar jeli sat kali sing kibriu kelam per kam kalau ngom. No tenat biang Musuh tak pidon kan nunggut pia tri. Midon laingot. Way ikan teh iba don kon kan. Intre ta isu pick phone isu pak ke location yang Pi kam kani ke basat kali ka ni PM de kani basat kali de kani ke ba per kam. Kamim teh kan kejing fair ta sibon ta ke umbat kan. Kita kerja pair, kalau pisai dak kat nu ke por ke sempori pi pisai dak kan nu por sempor pisai dak kan. Kam kloi kendit teh dak amar la don sengi able ar license la spray la shit ke sengi la in ke body la terkong. Di kawai kali kat nu sempor. Kawai kali teh syong kejing jabok. Lam jabok teh 20 minit cikenta. La jabok si kenta arpo 20 minit.